Ngibingelele sanibonani ba. Yebo khona. Cha mina ukubonga nje ngibongele umfowethu ngokuhle kwenzekile. Nanokuthi nje isifiso esikhona ukuthi uNkulunkulu amgcina aphila. Ngoba kuningi okuhle azokwenza. Mina sinokuxoxa ke nayo into eziningi. Akekho umuntu othandiswe la kubo njengalo. Yebo. Nothanda abantu bathanda abantu phakele. Ngendlela eyisimanga. Hlale ekhathalela abantu bendawo ngaso sonke isikhathi. So esifisa nje uNkulunkulu ampha amandla isibindi unaso vele. Sendalo. Kodwa nje amseke amvikele akhula dlondlobala abengangeyinto abazondi okhahlapha. Ngithi nje mfowethu qhubeke nje ibambe kanjalo nenhlonipho ke abaningi ngeke ngibone sebecomment iyahlonipha lensizwa uma bembona ezizinto noma ekhuluma nabantu abadala noma ekhuluma namakhosi abasithi inhlonipho sayifunda kanzima kanjani sikhula lapha emakhaya kwakungelula ade ngihleka nje ngibona njengoba ngidriver ngigudla lapha phansi kwentaba uzagoye ngithi madoda imbuzi ngangilanda la ngineminyaka ewo7 8 ngangihamba ngedwa ngizofika lapha kwaZagoye ngizofika 20 phansi ngale ngihamba ngedwa qhaba hambe ngithuswa zimpunzi lapha seyifunda hayi sekhona ke inyamazana la bayibulela ngebhamu babe ngabani hawu kwakuvuka impunzi uzobuya la uyakhona ngangilokhu imbuzi ngize ngifike la mina lapha kwaZagoye ngibuka lapha la kwaNtshangase ngemadoda amasimakithi nje njoba ngikhulele ekhaya komama kwadumisa ke mina umama wagana phesheya komzini lapha kwaNgobe kodwa wagana sengizelwe mhlambe ukuthi mhlambe khona umfowethu uthe wayefunda nomama lapha khona ngasho usambe mhlambe wayekhona kumama esina lapha egana lapha kwaNgobe kuthiwa udwendo lapha lolukhulu ngendlela esimanga kuthiwa ishana ngensizwa kanje egana lapha kodwa ngase ngikhona ke ngakhulele ekhaya komama kwadumisa lapha eSheni so sasihamba lonke leli yasekhathide ade ngibuka nje amasimakithi sokwamila inqabe kanje madoda sidakeni lapha ngalana emozoqhamuka esikhaleni ukuthi ngithi hawu madoda sasihamba zonke lezi ndawo ngangicishe ngabulawa inhlwathi mina lapha kwaMazayini ngango upho undodana lo omdala lo mncane phela omncane insizwa una10 hayi ngangaphansi ke ngoba cishe ngilako 8 ugogo lapha akathuka khona kwethuka kangabe safuna ngiphuma endlini ngicishe ngibulawa inhlwathi ngikhathele ngihleli phe wetshe lapha kade anginakile ukuthi umthakathi wendaba ubuthise engakanani namhlanje ngiyangazi ngiyibone ngangaleya ngamehlo isiqali ngiyayiswa lento kuba ngumsindo kamnandi lapha yini le anginakile ngoba ngikhathele mangiphendula ngithi nje amehlo hayi into engayibona lapha ngethuka lapha ngashiya kwamankonyane kwasani ngabuyela ekhaya ngafika ngayixoxa indaba wethu ugogo kwaphela mhlawumbe inyanga ngingaphumi nje ukuyofuna inkomo ayihambelena kwesikhathi ayobheka izimbuzi ngenxa ukuthi washawa kakhulu uvalo ngangisengane so ke ngithi bafowethu asibumbaneni akuthi ma uphakele edlondlobala njengoba simbone edlondlobala kodwa ekhaya abantu basekhaya bebemesekile bemsupport uthando nje kuphela abafowethu olufunekayo akukho kunye siyabonga kakhulu angabe mude nina basengwesene ngiwavuma